no pensi election kapetu lagi illegal illegal na bangso putak high court case claim lo non inkoy rapport ni tahay ako hala bangso case turtuji case judiciakosi la Assam government kapendak Karbiang Long abonggo sena RSS atum BJP atum alang litung election bedo bang idat lapen alang litung rigging pensi bang amen pen vote biwere pensi ititang na domen ka vote biwere lapen ipilap ni kangtung atong pan papentang long ledek iteng itchok lapen apotsi alang litung kepe hailo alang litung BJP atong ametang atong amatsi tipu ili dong ong enay sita MPHLC long grey si hay atong tipu non ke ili dong teklong lo lamang so BJP council atong alam itu IM apos kano anta NLA IM ta komat magemanji land revenue ago IM komat magemanji sini ni seda alam itu jakong long to lopen diklaim tingke Karbiang Tumhan eviction lahel diklaim terak re bongo sena Tumhan kapiri pensi kamjin so ekro tapi non aku doktora rompir dia long takar dia Tumhan aku eviction tujipu lapen along hala wildlife sanctuary long tak karbi lapen kukia Tumhan aku eviction tujipu alam kaduk lapong ka eviction nangi ke keronia long lapen ke loading tepia long hala utor bol bila long si eviction nangi lapen utor bol bila long eviction nangi ma utor bol bila long eviction nangi ma keronia long eviction nangi ma keronia long eviction nangi ma
Nali kakowe. Sido nali loke. Lagi nali juloke. Kadian lo nali haidnya kita nali ke. Kadian ke mana nali ke mungkin lagi. Nali ke nali. Pas kemudian kumade. Oh kumaraya kata. Hati yang masih nali ke lagi. Pihak langsung deng nali ke majak sini. Rombang kira mana nali ini happy kita hadir oke. Jom nali kadian mingan kindo nali romhan jom nali kecil bosok nali. Ini adalah langsung rombang kira mana itu jadi itu hadir.